بله اما نها بحثا مجاركه بکن که اوجی گریدای بگمان هزین امریکیه هبوناوان لروج آوای کردستانه ما بحثا هل بجارتنین امریکا کرد که کیجان ببسرو که هلوستا وی یانجیوه لروج آوای کردستانه چه باید خازم ویدیوله ده بحثا چه بکم هزین امریکی لسوری و لروج آوای کردستانه هزا که امریکی جدی لهم لسوري هيا همجي لروج افاي كرساني هاي دبا كو قالك جواب مراق بكن كاهزين امريكي الكدر روج افاي كرساني هنا يانجي لكدر سوري هنا هجمارة كمزن جبارقه وخالين هزين امريكي لروج افاي كرساني ولسورينا ديارا ما امريكي فتشير نجي كردو حكومة السوري فتشير مجورة لسر نخشي بحثا هبونا وان هيزان بكن بحثا هبونا بارقهين هزين امريكي بكن هجمار نزيده بجي راسته ل هبونا وان جلكي جرينجو جديا بنيرن هند بينن خالين سركا ين هبونا هيزن امريكي چل روج افاي كرساني تشجي ل سوري بارغها سركا يا هيزن امريكي للجزيره روج افاي كرساني لحسكه باريزغها حسكه هند بينن لسوريجي للديرزور و لتنفن سي جهن استراتيجيكن هجماره هبونا سربازين امريكي ل وان هر دو جهان يعني هم للروجافا هم جي لسوري در دورة نحست عسكر نحست سربازين امريكيان بارگاهين امريكي لجزيرة روج افاي كرساني الكدرين امريكي پر باقلن لجهين استراتيجيك هبونا خو بجي كرنا مثلا الكدري لبارگاها رميلان جهه بترولي للروج افاي كرساني يك جي جرينكترين بارگاهين امريكيه لسوري وللروج افاي كرساني وكان نافندك كورديناسيون جي او جه او بارگاهيا يعني للرميلاني لويدري الكدري بجيبونا لجهه واني سركه لبالافرخانيه چاندنيه للرميلان جهه بتروليه انبار پترول روج آوای کردستانی وند بینن رمیلان گریدای کدره گریدای دیریکا همکوی نزدیکی باشوری کردستانی بارگاه تلبه درهیا اوجی لسریا ام4 رود کویا ریا که ناف دولتیه لنزدیکی باجروک تل تمره اوجی لپاریزگاه حسکه بالا فرخانه که مزن یا هزن امریکی لویدریه بارگاه کدنجی هیا بارگاه هیمویا بارگاه هیموجی در دور 4 کیلومتران دوری باجار قامشلویه لور ناونده که تایبت جبو پرورده کرنا هیزین تایبت ین حسده یعنی شروانین حسده لوی داره جالی سربازین امریکیم و دینا پرورده کرن هیزین هات لوی داره یعنی هیزین دجا تروری یعنی هیزین آنتی تروری حسا که بارگاه که امریکی لوی داره هیا لنیزیکی زندان داعشه لطاقه غویران تیبیرا و دماکو داعشیان لور اسیان کرن ماجي رومالك جدي الويداري كر جبو و وان بويارين كل ويداري تشيبونا بارگاه شداد جي هيا او جيل باشوري حسكي او بارگاه جي كارگاه غازي الويداري يعني من قلت ورا غاز و بترول كدري بهزين امريكي الويدارينا او در روج افاي كردستاني بو حتى نهم جورا بحث كر امورن الكدر سوري دمينن ل هزين امريكي الديرازور دمينن للديرازور جبو هزين امريكي الويداري جهه كي جالكي جرينجا شما هبونا هزين امريكي جبو امريكيان للديرازور جرينجا جوارا بحث ويا كيبكم وكال سر نخشيه هون دبينن ديار دبا تاني جمع فراتي هزين امريكي وهزين سرب ايران واجه قلت يعني افدر جمع فراتي لا اليكي جم هزين امريكينا لا الي دن جمجي هزين سرب ايران وانا بيقومان هزين حكومة سوريا جي بدر يعني بنجاهين امريكي الديرازوري لمزنترين جهه بترولي وغازيه للسوري لكدريه لكيلجها عمر يعني نافليد كان حق العمر مزنترين جهه بترول وغازيه لسوريا هروها لتنكايا لكونيكوهايا او جهين بترول وغازينا هزين امريكي وكيدن كدريه هنا لباغوز هنا باغوز داوي قالها داعش يبو لسوري حمو بارگاهين كو ام جوارا بحث كم هزين امريكي وهزين سوريا ديمقراطيك لويتارين لي بارگاه كدنيا امريكي هيا ندبن كنترولا حكومة سوريا ده نجد بن كنترولا هزين سوريا ديمقراطيك ده جرد بيجن تنف بارگاه كجرينج يا امريكي لويداري هيا تنف
جهه و گلک استراتژیکه چما لسر سینور سوریه اردن و عراقیه گروپک چکدارن به ناو ارتش سوریه آزاد لوی داره او جهازه که اپوزیسیون سوریه امریکی پشگیریا و هزید که نها دیل پیشیا و تابلو زلال بو هزین امریکی لکدر روش آوای کردستان و لسوری بجی بونه